CCTV. Hatu pidon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant iba pau. Hamokam hilapan pun long e kathong ka jongpi. Ke admission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma ka advanced diploma course. Ka New Trip Youth Development Council East Khasi District kala kena bakladan ka jingpenan kambakla yaki Dukan Muda Shopping Complex Police Bazaar Shillong. Hau keruak belapa asyikila patai kubur, hak khasantrik ujeliu aja apun riu, ringkat bagi durki, upresiden kaseng, ubah Francis Sotun, ulaong baka jingjurip jong kaseng, hak kasin kabaar, kat kum ikut kisla ki belayo, nak kaseng lingba ka jubab RTI, kami Galia Urban Development Authority, hak kasantrik no opera ajar lai, kalapan bi yak advertisement, kapapan tip yak kisamla klem jam, pan apply nak benta ban yo asyong dukan, hapo ka kompleks jong kemuda, pada kajing penbena la ka dausai, bagi application kidi ban long, kat kum ka prescribe form, bat yo ru yak kajing menjur na UMLA. Ulakam ban nakini ki kot kisla, la syam babon naki bayo yak dukan, kidai hi Khasi, Henry ondalaskan yo QR code, kibadan hakini ki dukan, la syam baka jing edit hiet, udai be haka account jong ki bar Jylla ki basyong dukan hi hang tu. Haka jing jurip ka baar ka senglalam bagi dukan jong ki bar Jylla kim sim na penang kam shu iskana hendak ki pan met dak pisa habawan thi jing thi ki patba na ki dukan shu ulong baka seng kan sapha i Kyrteng jong ki Trai dukan bat bandawai ka Muda baka dai ban pelong ki jing toket bat la dalam i ki balik tu haka ba ai wai ki dukan Muda dai ban le dak bating e. कहा में क्या नहीं कहा में क्या क्या बोला अभी जो बोला वो बोलो अभी क्या बोला वो मेरा जो देखा है लेवल लाइसेंस का तो बोलता है एक दिन या 2 दिन पहले डेट खत्म हो गया तो बोलता है अभी 200 दे दो हम लोग को आपका लेवल लाइसेंस बना देगा तो हम साथ 200 दिया हमको फेस ले लिया डॉक्यूमेंट भी आधार कार्ड भी सब ले लिया बोला है हम आपका मोबाइल में हम ये कब बात 11 मंथ का 14 तारीख 11 कौन सा वो तो लास्ट ईयर हो गया पिछला साल नहीं वही अभी जून चल रहा है ना हाँ मई में और पुराना वाला कौन सा जगह में वो रतासरा ना वो क्या उसका पहले और क्या उसके उसमें उसका नाम उक्यांग ni nak kalian kat Hydc ni wan sai sil man ben verify kini Dukan ni badon ko Muda ya ondang ila dak verify kini Dukan ni lapa ki baro bun baki penukam dangka cash transaction kabalengok kalong ba hatu dan kai salendat nomor ba balai watang i Dukan kuai basyong baru ibu dakata ka scanner kaban long ka easy transaction dari kini ki showroom badon ni jorong wat pengiwan ko Muda kyo makile ta ka cash dah tu dan kai mo salendat Itu yang Muda, bah kadai verify kini baru, bah balai bakile kita. Nak kalian jungi tengilap bah lesi yo dai ke Muda, bakila berhak yakine le ladi kita Trai. Nomor bang ni yo semua bah mesti sejalan kalau dalam katakan meeting limba Muda Association. Dia sakawai ru, ya kan iki Dukan Muda kalau yo limba scheme unemployment. Kat bah mentasi buat menhakani ru pengiawan ngilap bah dan daki businessman, daki nong Trai sukar, kibala yo ikini iki Dukan. Tapi saya kata scheme unemployment. Saya kita kisah melaju ni bakin yo kata kam kejam. Abai kini kiba dai hok jong ki samla dan kam dan jam la shem no dak kini bala don lupa kam jong jong. Tengi tentu kini kiba la don ya kata kam ni ki petrai kam sarkar no. Lese resign no nak kam wan song la dino. Dukan ne lo kini ke Dukan kenang bakitu kiba dai hok menyo kinyo maki. Ta sakawai ru ya Muda ni ong ba ban kentu kini Dukan bahang ni barkai majority ban bo nang Trai da Khasi kada Muda kam sim kya rai kani tengina ka sang hingin le sim tenge kani le da ka sim jam ka bae da hang tu pat ka Muda ro kam dai hira mun kenno ngi nomor ni la ai la de Muda de ka department bakan le de kam sim kya te sim ni ai port tang so chi tayo la da hapo chi tayo kani ka Muda department kam le ye de ka sang Hydc kan sim ya ka sim jam ka bae. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow.
always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.